Dosta se baš o meni priča ovih dana. Posle nekoliko godina medijske i diskografske pauze, pevačica Sanja Đorđević odlučila je da se vrati na muzičku scenu na velika vrata. 2 pesme su za koji dan gotove, za jedno 3-4 dana, tim što ćete vi sirovi materijal da čujete. Svakog dana malo stresa i još malo... Sa osmehom na licu ističe da se vraća sa verovatno najboljim pesmama u karijeri. Sve to sad skupa složi. Svu onu energiju koju sam bila potrošila po belom svetu i bila ko isceđena krpa, sad sam akumulirala i toliko sam sretna i pozitivna i jedva čekam da se pojavim na scenu. Kada se jesen sprema. 2 nove pesme žanrovski su potpuno različite. Jedna je za mlađu publiku, a druga, kako Sanja kaže, pesma za sva vremena. Iskreno, pesma je mnogo pitka, mnogo slatka i mnogo je dobra za nastupe, za klubove, za diskoteke, to što ja radim. I taj crveni lak mirisu. Često nastupa u Beogradu i kaže da za svaki nastup priprema sve do poslednjeg detalja. Moji nastupi, moji koncerti su zaista super, mislim sad. Ja nikada nisam bila skromna. Sljedeće druženje zakazali smo na otvaranju splava Tarapana, gde će Sanja premijerno otpevati svoje nove pesme.